Hadian bakasamoy trekam jong kinong yalam ka KSU North Khasi Hills District kalapoi no syakabakut ka general election bakatwe banjit biang kinong yalam batamai kalalong biang menta kasengi hanong po balawan ruban penyat ya ke election da kinong yalam ka sengkmi bakantup ya usamla Raymond Karjana organizing secretary ka sengkmi bat kiwe Haka kesengi banjit ikinong kit kam batamai ka KSU North Khasi Hills District lapan longru ya ka jingya tap vote ling baki ballot paper palawan banshim bentara ki dekat naki circle bat ki unit bapir bahap hapok ka North Khasi Hills District bat hadian ka jing bukpor bat kot ka jing tap vote lanyaw sendan haka hi kesengi ban pen banaya kinong yalang bapura jong ka KSU North Khasi Hills District na ka benta ka samoy trekam jong usnem arhajar pusau hadu puhnyo Nakalian kidikot ka KSU North Khasi Hills District kila ibet biang panbitshet ya kakam nong yalam ha usamla Ferdinald Karkamni bat kani kadeiru kasien kabasan ba utay usamla unbat ya kate kakam nong yalam klem dadan bayakun Pyrshah Ïaka kam Vice President laben shet ha usamla Joseph Lambok Rambai James Hitler Maupnyang kum u General Secretary samla Banjob Maring Assistant Secretary Samla Bayashan Langkarshan Lor Organizing Secretary Usamla Toning Lapang kum u Education Secretary Richard Royling Do Nonglat kum u Information and Publicity Secretary Usamla Johnny Nongrum kum u Sports Secretary Samla Jeffrey Walang kum u Environment Secretary bat u John Lingdo kum u Office Secretary bat yakite kinong kitkam ensapen scam shen da kinong yalam ka KSU Sengkmi Syakapang Masywa kon Pyrshah ba katung ka isi galaray hak samoy trekam goborem yung sabu ya kasi ban perskem yangi ban ya kiwe pat tu ki assistant ki executive member namar ki donru ki noilam ki basa syong thai no ban ni sapetet tu kasi ban ngaso dak dan cikiman haba nibu yung sabu yang tak kasi kerbang kaba kisawan kinangilam kibahmat jong kasay kimi ban pendap yang ka benda ka joki bang ini tu jadi syua kami mene dang step ayat ngalangu opositia banduai namta jongi we bakane collection kerja IPT kimi kinoilam om tang kiketeng Henry ni ya kam ke joki. Next camp ialah diru kunju makran. Bawa binambu yang jiksanya hanga saisin. Banglong utau nongilam joki ubasan. Batapo kajing duai ngadang kolkhat mene. Ngong bangam desu utau Ferdinald Kevin kalkamni mapijet. Bediko ke. Kane ubasan ngal compare susu. Ngal compare kamut nganong no ngalakpan kelaya de ngalak renew ya kata kajilong kajonga namar mensuangan itu ibi kay kakam ng mga menteri kumno ila mapilajen ngalak long tanglay ko na 10% ng mga lapan ay por ray so munta ng lasu pag ngidang lasu manay kapor nom ta kari ba kajan rugi baro kuway tibak kijuran lang kun pag ngaso bang ngidang karani kine kanlong kabam yaham hani upor namar balay ngaso ban phai khmaswa yangi uway masih berkat yelade na kemau ya kawai ka WhatsApp group ka juri joki noilam nom KSU ka ba sports secretary ulashna ka badai kata ka push up challenge ka ba uway berkat push up adu sekolah de aposen upa atau group Teteng di berkat ba
kadita ka jipati klo lani ni sotan ini no harenga sotu pangiri masotu baga jikalan yang i we kadang ilong kita kinoilam jong jai bru kulong penungkam bangai skamru kadika kenti mentaru habo uneuju noilam un sapni sibun kijila kai sports undeshu namata tangye ni kiwe kibron shabar jo seng hendai galong ru namata jugi kala malong ru kacing isi menta jong barok ki circle kabang ini kendu sistem lane ke siskiru bangin pedak ki kijila kai mentudi ke jiklan dan jungi ke biang kemar paling ke kerani kata deng ini pagiwe ki jingelam habang ye keren ni kinuno hagabakot jong ka jikran jungi sikran namta ki kun samla makin kiar dari jisni borok hari keladai ke kamram jungi ku kinmen bangin peni sya mangi yang babatam bangin seperti petin tipat ye kiwe berapa keren ya kajian nanti jong seng ngaso ba samoi trekam kabangin seperti ya ka report trekam jungi jong sedang akuwe hadu arusau henre ke kabang akwa ban ailang sekentin akentin kaba ngimdei bangklet yang jong sedang ajar kanyo benai me adnru trek kabang ilaihi namta ka railway bat hadu ne sedang arpo absau nginang yai Pyrshah bat kisam ki banwan ru kini gijuk dalam nginang yai Pyrshah ya kadai ka isu railway bat aso ya kiwe kiba kimat ki jura ki ngilashim kamtam ki kherdok ki mami segi jaga ki badai ki thain border ki jik suntoi jong ki khndo ki syak jungi segi thain ki tingkap dia dengan duit yupa harukom andre kajing khompat apo aseng ada tang shibata bapti ya kata kajing malaloi jompi pansyakri kumunong Ïalam ya aseng palembang aseng pak ya dari belajar beliau dengan next camp kumongannya idon job idon kumpoi sa job henry pak naso bantu ba lada job lani pimpoi sa kong henry pak ban dan ya peteng pansyakri ya aseng palembang juga ya dari belajar beliau di suami sedang suami boy sebentar banganyo pemenang yang result kasu pendapat yang perangkat di bulan support bat sabar iwe bagi Ïalam bagi yarwai yang jiwa ini jong dari kebiye jong macam Islam Yesu kubeshbon ublay kukulangi baro